Ngwera ntuko ya katiba nyuma ya Rais William Samoei Ruto gwikira kirore na gutua tariki 27 ya ntuko ya katiba runende niro katiba ya Kenya ya 2010 ikethira kinyethekia miaka 15 kuma iriwikirwa kirore ni mututigi Rais Mwai Kibaki ana kwethirite nindi kwinegeria ria kwalula katiba no mantu yani ndi atithirite ikinya na ilamu nabo amwe ni kinya kwithira nindi akenya bamwe bakwa katiba yo nithirite nindi kiendekira kia ugaruku Kenya no bakwenda kwithira nindi bakiona ichunje bimwe bikibwithira ugaruku ni kumane no ntubone kyo tukubwerwa tukutha twikurakia kithira nugukenera katiba ya Kenya bure karika iteneka kithira nugukenera katiba ya Kenya bure karika iteneka no ithire witwa ya moni ya kunendekana kinyama chokya kukurukira namba 23578 na tukethira tukithoma ya moni ya kwara twita na mbere na ndeto chetu inde mbere yera tukirito rito kindeto cha weru thaithatu Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akariba chogoria kudetani damira ya kikaboi bakiwa ni ugwati kiribo na kirerera. Akariba mero kulita maoni ya gururia miaka 15 ya katiba bamuva kiendekiri chunche kugaloloa. Katiba ya Kenya 2010 gikinya miaka 15 na Rais Ruto ogutua ntuko ya komikungwira na Ruto kurikania rugendo rwayo. Thirikari kwambire mubango yo kumunta ngambe ngirima na yele ya 80 chacha Mumiru. Mwanatoa madhidi wa roberuare ni Maureen Kirimi na nigetwa Phineas imana tukiwata naira mwangu mdia kindeto chieto na ndeto chieto cha rudha idhari kambiria dhaichu chongwa mwanene uwaritu ngweba ubichi ya ngabana kaunti ni Ameru Ndaitari Julius Bijewe na kanuketi ya miario ile kuuga ati ngabana mutuma Tudingia nethirite nende akiuna watho kiri wandikani ndeni ya kaunti yu akiareno TV Dr. Bijewe ariuga baria batari kiri itibia mabisa banene kiri ndo ngimo mwanya cha kaunti ni kabatari tamabisa bakwatila mbere ya mbodi ya wandikani kuthonde kwa Bijewe kaiteno kauna rombete thirikari nene itiga cheretheria mbecha cha kaunti kienda kumbithia oritingwe muthuri murioki na ndeto hii. Governor Meru Reverend Mutiman Tuithinke nombete kuthithia ugaruruku kimbabisa nene bathirikari we mbarana ndio mbete kuthura anjire kugwatira ndikenda bamba kutha bagetera bondi wandikani ithweke barikithia ujo nandi ndi kulingana na mutongire wandikwa obisine bwa gavana kwenda kwira gavana ni bwega sana nonto tukuinya ithirina arikirie kuthithia changes kithirikari yao ya county nonto bwa efficiency naomba kwithira gitara chief officers nene ho the department in acting capacity gweterete maybe mbundi kwija na reorganization kawaida nene ya thirikari na kuruki kwithira gute sub county for that matter constituency uteatera litre muntu amna bobu Dr. Bijewe agwete na mabisa baba benaruda rogwita na mbere gwitangugi na gutigira tembaje nandi ekwethwe kya gridura ko bati na gavana was very clear akiwera mandu ya efficiency o na gwerigira nandi wambiria kuthithia work plans na rwero munura kumbikana nontu budget ni yakurukirwe kenda nyuma ya kuthithia work plans then na with the new procurement system ili already team procurement imbeta kwithira training kenda mantu ya kolondi kugichionde nene systems chumba kwithira kithirikana rwiro
so that twetangugine for all the departments across the board. Akiromba thirikari nene gutigira ni kurekeria mbere cia thirikari cia matura kurio nikenda gutigira witi na mbere bukuonekana gutenda gucererwa. So control on budget inyoe tukumuria tibwite gutundile nonto atucherithiria, then it means tugweta mwisho ni kuja kwa tena pending bills na ichi irangama na mutuma kwenda buru gutwika pending bills ikonyora kumbekana na preferable nya kuthira kabisa nonto bila mbecha jeu itege pending bills we kuthiruka kiriwa na inchi ya Meru, then you know that yukiria uchumi bwetu na watu kanto bonde bena mbecha mukone na committee nionera atariro ya pending bills na ya nenkero very clear mandate and the guidelines kwithira bambirie ngugi ya on tariki mweri jwa kenda na bamirike na mweri jumwe utaga pending bills kwitangira undi ne kuona nguni eritirwe bwega to what standards were the documents there na kenda bionde bilio then kenda yumba kwithira igiyumba kufa factandi the budget for payment chumba kwithira ikiriwa Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiriro Kangangi. Akari bakabwandi ni achokoriana bakutheta ni sewage raithirite ya kagontuko na nende ni ugwati bone ni kiribona rera ore kinya nyuma ya damu kwithira nende igwa kwa batari wa kanano kwa wa net cherwa iruria nende bakuwa iruthirite rukia ya mpanga kariba bari ugani bekiri kinya wirane wakira damu ya ruwe na kinyotumirino kinyontu bone ende butethira bwe kinya na ila Martin Mugambi na otwachio. Nyuma ya matheta ma kariba mbari cia Kabwe atori basiwenjia chogoria aira ya rugorirwe ndagitari William Ruto mutongoru wa mugongo akamite begie roje na siwenji bathirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bekinyitie mbari no cia Kabwe kuthikiria kiroro gia atori twagite ukuntu wa muntu maratu wa mbere kumenya thina yujia Rwage na Muruke kiajire kwina ntubareirwe mbeca batari bajionde kia ithatu kwina roji rwa baterie gwikirwa na tirwikire imo ntu monde bionde biratinda kurua umre bucokirio bio na tumia twiganirite batongoretwe NMC wa Kworoto Zakari Njagiura no agwenkinya mukariri igite wa kamiti no baugite bagatigira kiriro kionthe gia kariba mbari no cia Kabwe gikwigwika na gigukinyara kibatiri Rwage rurengi bite nuntu gutirai na flow ya runji Rwage rujiaranagira bantu bonde bari okethera kwina runji tutaga stagnant murandi utacha nuntu akuthinia antu akabwe yajiria nigenda antu akabwe meke atia mateve kana njire mwe kana ria ingi tisa sawa kuringana na kariba basiwenjie ni Akabwe itaretwa na roje neti na kinya mawega mangi kithumba watabura beranite iragio nkabondie no asiwenji watukite mtondo adigana maka gaitatia agakundwa roje jari mbejiraini jiri ejaraini ya siwenjire mwe nomwe nerenge atu ejere mwe nongi ya roje ira ya maketwere ya roje ona mwanka daikeno lonje ruteja batonyire lonje lainini ya siwenji nkolombaga thirikari kumanda kingeno tutekerwe kaire tukalewa netuliwe immediate effect nebu nkolombaga ogu kuringana na kamiti babaike makoke nene kuona mukandarathi wa siwenjie ni Akabwe aririkana na rikitia wira na tigogu guchaina satibikitia kurikia wira indi kuriunga maturaniwa na mubereki uroria Akabwe utiona nthanti aroje roje lo to tugakundwa ni tukuromba engineer Mwaniki through tana batukundia roje nuntu yari promise na chifu ali ane muira yari promise ya kena twitikireria siwenjie na twaiba kundwa roje na roje roto nyunyaga ni roje roteru theru kogu tweterete tinde kunywa roje rotheru thia baugite mbwe gururiru gutigira mawira ne marabane nkeretwe kenda betigiria siwenjie no magukinya na tigo gukenda baumba kwithirwa bagitethekana mawega mama njira ta madondekwa ula aeto contract ile jira kolekia ngugi ae maragita magicoka matire makiomoraga barabara angatetie toria jari twagwatanire nikenda tukura kare twana bikibiki jonaga kutiirira netwetere twana ruru akunywa twara rutigere tweke irogo netugwathire twetera roje twana rwa kunywa roderu tunya roje roderu ona ne ombati no turija tukagura ndo ajamarie joje uri dibitari utari dibitari okunda ndawa ajamarie nombi
Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Katiba ya Kenya ikinyithia miaka 15 mwaka yo kariba mero baba ingine bakona nende kurina itumi kia kugarura yamo ya manto era bakona yakaya te kwithira nende yakwira kia Kenya mwana bwa kariba ni bakwithira bakiona kia ukinera mayara yara yedirite kia na kia katiba yario kyoto kyo muntu na kinya kwithira ni bakona takadirikare magita kwa magita ni kwithira nende kiangaratana kyonto bo mudhuri murio kimo ndigetonde to kuma no dimenti na dini tiena kariba gisio kena tutumira ripoti ya mwanya. Mthenya rujuka gitekara kwirigiru kuongora miaka 15 ni matuko watakatiba njeru na ndia kali mwanya ndene county miro mana tongeria ibaitete ukebao kiri maweka jaria bakona katiba njeru mbite kwithwe kireta kiri mandoja decisions cha Kenya na the decisions ichere decentralized and baba inge ibedero mono by participate kiri decision making ire ko affect our nation right chianto ichiona netie anto baki enjoy their rights more than it was before. Kenya to wategera njusi mantoja the agency factor ukaja kugwatwa 24 hours no bwiri kwithira bunga agikethwa ete ukinya weekend kana ete kwa weekend kana ete kwa public holiday within 24 hours no bwiri kwithirwa ukurekwa kana waikwa kotini na ukigwatwa no bwiri kwithirwa imbio gwatirwa ingi ikwithirwa wina right tia ugo tia kwaria amana bubu miaka 15 no bakona ti kwina mainya jati thirikari nene jaja birikuto ja kwina ma thirikari cia county nikenda kwagirithia witingo ngoroki totiga resources inge mono na national government. This is the high time to buri utegera tukona tutoti kwa kina 15% ya kina Jameru kana Kenya kulingana na counties winge itobori kwethera at least twekinya ya 35% ikomba kwethera Kenya counties na 85% I mean 65% no ikomba kwethera noti kwa national government na ala education roji na housing biyo ni ntobi ejani ikatiba bia roji antu bamwe ibethara batenaru na education no kuona kinya capitation ni kureta thina health no kuona turiro turi ketheia sha antu aure ameri 3 amin mweri jo mworo ara agachiringi 300 kerwo ore mwaka ngiri 3,600 kaya ko indiraga ja 3 utiro umbo kinya mpomba kwithwa nkiona ngiri 3,600 indamna bu pakatha bena mendekithia jaba konda jeito kikatibeji mono kimanto jegiotongeria ni ndenda muno tunyinya members of parliament antu atwithira twina bara 290 na tujoka twithira twina senate niyo ina bayo 47 baikro bara be nominated tugakinya 60 nimpenda twithira twina parliament imwe ake na ithirwa ina ekuru 47 na kuru 47 alafu ichoka na ndike thire kongero na ndiba special groups kadhaija antu barabe na mawathe kongero mtu mwe kongero mbuge mwe wa youth kongero unge mwe ekuru ko tijena ta wakarigere ore to ta kulinga kurere promulgation 2010 Meru North ya scrapped off na kana ira to nyambene ya scrapped off na thai turinge ko thatu ejivuniaga Meru ati naru to na kinya county inge pande ile nyambene kenda tumba kwithira at least devolution no komba kinya ki mwananchi ninge kwenda kuria senator wetu Meru na ike petition yu tuone 2010 egitare na ta ina Meru North yetire ina nyambene yetire kwina fund je gutetheria muno ana skuru ituiga kwina women fund ituiga kwina constituency fund ituiga kwina presidential fund on education ituiga kwina inya women lab ina na ibadho nyobe na fund cia gutetheria communities onde enda sanje kusanjestia tredo ore anto baba inge bakuga in Kenya itobwirite gwikira mbecha ichionde kiondone kimwe Muthuri Muriuki Boro TV mutiro kangangi Magaria ya kwalola katiba ni yaremeterere girere BBI raretere kiwato ambaru ni Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga na ringine ria mutongeri wa kiama kia Alliance wakili Ekuru Aukota katiba ya 2010 nende kinya miaka 15 mweri yokwe na kinya ichunchi bya katiba nende bitahidira bikiomba kulikidwa ngananyo nende ningananyo ya mombirenyo transgender ruler na bone ndipo tumete mugambe dene munene Maraga na Kinyamadha kwa mekuria Rais kubunja mbunge nyonto nidrite kuna katiba
ronendi rodhuraniri iwoningwa waikwa rwimbo rwa birthday rukina wanturene umenyeroni rokongwera myaka 15 ya katiba ya nthiguru ya Kenya katibera ya kurukira mwakene iyo 2010 rungu rwa wathani bwa Mwai Kibaki that the constitution set out in a schedule shall be the new constitution of Kenya. Kuya kwa katibe ne kwere na magaruku kathumba ya meya na kinya ya mwe koneka yakayatabwe muno kuya kwa makaunti nyonto bomo bonekete nindi kuguna Kenya bunene na njira kureto ritinguya kwina po na baingi baikenero ntobo itebya ministry mwanya kithirikari nene kinyabyo byonekane ndi kunia bo ne kumania nanguimo kuma kithirikari nene chedira ikena makwa kithirikari chamatura madina yarethirite akionekane ndi kuyani na katibe kinyayo ni amwena unkumania na kinyako ne kaya murio yo munene kiri mu Kenya muno kuma ndi ke ugoti kenda kure ya kinyari tingwe badirikari nene na ya county amwena bu nikonekete mendekithia mwanya yakioneka kugeria kwalola katibe mutungeria wa kiama kia Third Alliance kurokota na mbite kwithira nende akia na rendekithia kubwithia maugaruruku ki katibe untoboreta punguza mzigo moro toyokie yoreko ni yeria akenya ngarama. Also have people say ati hii bill is going to merge counties. It is not true. When you look at the amendments to Article 201, Article 203, and Article 204, the word is emphasized as the basis of accelerating development. So we are even proposing the Ward Development Fund and to come with resources where you as an MCA can actually make decisions about certain development projects. Raila Amolo Odinga barekuatanira na rais wa kaiteneka Uhuru Muigai Kenyatta nibethire nende kinyabo baki ya amwe na kuyana rende kibyara Building Bridges Initiative rara yekene muno ya BBI yoneka kuringirwa ndebebo kadhani rais Uhuru na kinyamu tungiri wa kiama kia ODM nwe Raila Amolo Odinga na kinya siasa mwanya. We recommend the allocation of at least 30% of national revenue to support agriculture sector, including irrigation schemes and agricultural produce price support interventions to guarantee minimum prices. Badilisha hii katiba, ikikuja katiba mpya haizuii Uhuru Muigai Kenyatta kuchukua kiti. Mnampa kiti gani? Kiti gani? Ende bakuna nkoro kiriba ni ati BBI itaumbere kinyao kinyanoko ende ni awedhiru ende yankunia maungo. Sijasikia even a single statement yenye navaidi maboys huko mtaa. Hawakuna kitu inaongelelea venye tasoti maboys wenye wanahaso kule down. Ile kitu wanabonga tu ni kumaintain viti za wadosi, kumaintain na kulinda mali ya wadosi. Bumwe bobrabo iki katibe ni utira nende kuina kwanania ekorona kinyakuru kiri ubichiche mwingi arambunge ni mweri chidhirite ikioneka kuremwa ni kuingia watho bobo to transgender rule. Kendo tira bune bukarika mugambithania munene wa umbere nwe Chief Justice Maraga aumba kwithira nende akitara raiza na moria abunje mbunge bo ni kumania na mbunge kuremwa nende kuingia watho bobo to transgender rule. Bobo ikoneka kurema Akenya Margaret Toili, Eda Marete na Agnes Donji nibethire bagita akoti bakendikithia nindi mbunge kwithire kibunja wa nontu etingetie wathobo ya ni amwe ya miguru erethirite nindi kulukairwa ni katiba ya nthiguru ya Kenya irakwa kaita yonekete ukathwa ni baingi na nindi ikungwaira miaka 15. Right, na kikira kirato kwithirite nende tukira kiokoni maoni yaku ya katiba ira yokungwira miaka 15 antu mwanya yako ya kwithira ikiwa ritwa wa mutua katiba iko na kasoro ndogo ja kwaga office ya opposition
ora ya kwago obichi opposition leader ungakethira ikiwa Wero TV gitare kibakini rio katiba ya rina kiguni kire mukenyo kawaida lakini kire thirikari ya Nandi gutiga katiba itumairwa ni kathurima kuma kaga ungewetwa Godfrey Muriuki kuma Ndambiro ntegwetikania na kugarura kwa katiba ya Memoni ya rombite kwithira yetu kinyelani ndio kurukina na mbetu 23578 na mbereti na mari kinyari kwa twithira tukino kandi tuchogara tukethira tukiona mubango yo chama kwa ng'ombe yoro ithirite ndio kembre ni thirikari ya county watanirite na thirikari nene ukethira ugita kuraya Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Ameru gweta na nyuke ne area kwina showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. No kwenda bikibiki enjero kana guchinchene ya kwinkuru na enjero ya biashara kana ya otumiri bwaku machoki ni bikibiki muthemba jo Captain na Taiga ire ni cio njega guntukuri na mabari na ntere ingi cionthe iri kuonekana na maguri jate gukuinyiria njo nduka yetu mucine jo mutindo na iturugura ntuko cionthe kuma Jumatatu mwanka Jumamosi kwambirire thejiri cherukiri mwanka thaa 10 muciogoro kurukino igurire spare parts che muthemba junthe turi akwina Kamawe building njogore bikibiki muthemba jo Captain na Taiga cherangie ntune kana ya blue turingire thimu gukurukira 0799 279 966 kana 0704 750 068. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
Mutindi nyengia na kamusere. Inyaju twena jua mbishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane ba mweri jo kenda ni bwetete na mbere eja wigwatire course ye kukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere thimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Ore mwarimu, askari, muritungo thirikari nene kana ya county, tukureterete super mapato loan, irenio uteithio bwaku kuma kiri yetu sako. Kukurukira payslip yaku ukahewa mainde kumija shares chiaku, na utiwitwa guarantors kana security. Ukare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja, no ugwate super mapato loan orio kwenda, no kare na miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri. Nitutithagia kinya buy off kuma kuonge. Riongira rwangirwa yetu sako akui nawe, uciandikithia no ringi thimu kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako. No collateral, no guarantors, just possibilities. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Guys, hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Na tuichokerani atinende thirikari ya kaunti ya Meru atanaita na thirikari nene ambiriretie mubango yo chanchama ng'ombe ngirimana yele ya 69 kura na murimo yo foot and mouth kuringana na bangania ba mubango yo ni ati nchachamo inende gakinyira arithi babainge yuri moroto ya thirikari ya Kenya Kwanza yo bottom up economic transformation agenda better tabarato kuirwa ni muthuri muri okikenda gukiria na ukariarithi bani.
thirikari ya kaunti Meru bagwatanira thirikari nene ni bejete mubango jo tigira ati ni bo choncha banyomo chonde nene kaunti Meru tikenda gutigira ikobeke banira na mirimo iria mono mo ikurumira nyomo mono cheria na chenyama na rwetu itimanite na administrators betu ndeba wa sub county administrator or administrators among administrators by national government ACCs na DCC tuite ku with their preparation ya sensitize kana ku prepare in advance on to vaccination kancha chamora ite ku kwa carried out county government Meru collaborating na national government on to murimo iro ita wa foot and mouth na tukumba kuikira mitaratara yondere kuendekana na mikakati yondere kuendekana na ready ku launch that foot and mouth vaccination mass foot and mouth vaccination program. Indi nandi tukamunta ng'ombe chionde ile gwitwa mass vaccination ng'ombe chionde ile register na arimi bara bari register te ng'ombe chiao tukabatetheria nontu bwangatonero iji turetete ng'ombe chietu nkurukie engirimana yana chandere chionka ningirimana ile 30 ng'ombe yu ni kuruteria rina wathi ambao pande ito kama Meru litangirimana kenda na mwaka tueneria ringi tumba rina value ya 20 billion na toke autuika kutwena mirimo yeu ria reto Meru iterithiria twatuka twarendia ome riteona market ukatuguthe ria no ukaja urikia bakiwa mbango juju tukatetheria kuthira mirimo eji ira gutuma kagita kamwe murumya kethwa kiona thara. And we have a total of almost 268,000 animals registered in the system that we call Kiamis, and therefore we are targeting the entire 268,000 animals for vaccination. Sababu mkulima mmoja akivaccinate zake na mwingine abaki, hatutaweza kufaulu. Neromba nandi nikiranimi betho bakia mugera mbangu juju nikenda nyomo chio chomba kutochitetheka to kinyana torene to kinyake mifugo enu please tukromba cooperation tukromba tulitangwe turi amwe tangwe na administrators betu both wa national government na county government kenda tuhakikisha murimo yoyo kuthira complete. Tunaomba wakulima wote waweze kujitokeza mahali wataelekezwa ili waweze kuhakikisha wanyama wote sana sana wale ambao ni ng'ombe wameweza kupata hii chanjo na waweze increase value ya mifugo yao. Muthuri Murioki, Wero TV, Muthuri wa Kangangi. Nanja ya Wero TV rena keba nabone nyuma iyo mweto makina umathiri nende gutigwa ni mukuru wokie Jumapili ya kiume kithiro ni ontubone ndi bitomete arutingwe ba Wero TV na Wero FM kugita maromba korombera nja ya makena uri oretaga mubango yonkatha chietu kiro Wero TV na tuthari mwe Wero FM rukiri kyo kitongeretwe ni muitangi wa mbicha Pastor Utikaza morori nja Wero TV no tumete pole chiao kirenja makena na kumuboreria kugenya Lawrence Kimathi hore wijikene ni bangita Kimathi Jawa araimo menyeri wana barabaina mwathikiri chukuru irambiritie ya Jawa. Inda wakatonya kirocket ugaitia samwe iguru ri ndiguru ikathiurunka nari ukona riuga uguketha wina rujo uketha wina uke you will be constant in time na iro Murungu auga I am now akwira ukathugania manto ja rujo ikiimbio kare ngai why it's about now you enjoy the now we enjoy we can see each other the now we enjoy we can share love praise be to God. Tukethora twina makena na tukahakikisha ati njia yini kuendelea bubwaya na babu of course bure aya aturi betu tuibuchokaria nkatho kinyano ntuboto wata weni ya Wero ontuba mubetu tumite kuraya na kithikira kingi kya Meru kweba umite kithikira kingi ya county rengi na toyana twanira no ntunabu kinya babu watu watiro weni na bwa twitikiria. I want to tell Makena that we are together with you and the whole family till the end. So tikaniria Makena.
Rawari mugambithania munene David Maraga na kwendekithia ni minista wa ugima bamwire Aden Duale guchunkono iguru mbeche cha mubango yosha. Maraga riwa Duale na ugete ati chibitari cherugo chionde ningi na gutiyo ekethirekera mbeche chesha. Arakuwa Duale na mabisa bangi basha ni bapatere nendi utariria kiria Kenya ni ati kurari negiriria kura kwa akwe bilioni 10 yabaratukurwa ni Anthony Kadenya. Kialilia ndikibante twa muji wa Nairobi ulwali jaji munene David Maraga ni umilitina kulenkia mea kurwa na nguku ya EACC kuthithio sonko ni kiri wamba bambesa ja mwingi bule bugwete to kuthithika kiri mubango wa marimo tungata ba mwilo wa SHA. Maraga akiuga mekarika mara monekanite kiri ntukoje tukite ta mitambo ya SHA kwingwa nikiona nile kinene kiawe kinai na wamba bambesa ja mwingi bule budhithi na mbele kiri mubango jwa SHA. The Ministry of Health alongside professional regulatory bodies must be fully accountable for the unchecked roads under their watch. Those who have colluded to defraud Kenyans must also face the full force of the law. Monies lost must be recovered, and those responsible must be prosecuted and not protected. In the circumstances, we call upon EACC to carry out investigations and prosecute all those involved. Kulingana na Maraga, ikalikalile jitakagita kalia kuidhuru itotu kwamba kuidhuru milioni jambesa jidhiri tuikinenkani na kili dhibitali teo gwetukira mubango jwa SHA kiona nilikia wamba bunene bwambesa jia mwingi. Only yesterday, the Kenya Social Health Authority's website went dark. The Kenya Master Facility Registry also vanished. This is not only a cover-up of heinous crimes against Kenyans, but also a gross breach of Kenyans' constitutional rights, as these are sites that keep and verify government records on hospitals and healthcare centers. David Maraga aidho kagitaga kana ulitenkia measha kweli mbele ya Kenya mungano wa mbesa ile bamukirita kumage ya Kenya amwe na mbesa ile bunge yombeta kwidhuru kinenkani lakini mubango jo. This information must be made public. Every Kenyan has the right to know how their money is spent and who is accountable when it is stolen. Prior to this, the Cabinet Secretary for Health had indicated to Kenyans that the ghost facilities were closed in May, yet there is evidence that they continued to receive public funds in June, July and August. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kadenya. Kundi kimo kia ntubayo ndiboboe yani kikinyete nturene ya muyo Gembe Central nyuma ya kwigwero mbare yanje munende reto gara okene akabo baba kinyete nje na kwamberia kuba kira nyomba kenda kubaruta kagandene karabatura tabura tukwirwane Nicholas Chabari. Inune onyomba ya amuthaka andevendi imiriti wa mukuru Isaka ana Teresia bara akuga ati aina batatu bonthe baina thina acha mwiri bai tu batatu na ndebendi atumba kinya wita we airia na thokone ona karia acia na ninkithukumera baba ngibe mucii ndete thina na ndabindo na ngase kinya ongo mwetheria ni nairu na ndacia mbia cio mwende kinya cibitari ka kinya woka kanyumba kinya ationa kinya kwa gurara na ndivendi bakomenyana na watuma ochore na amutuma antoethinkia urani gavana County Meru igitarira mutuma ari askari igwa prison ende na muririkanite na kuja kumwakira anyumba iregwa kwa muji kwao ndikende thinambe na kumutetheria kuona abantu ega akomama nontu aratwire kumama kanyomba gatari kega kwa mauro thine thiri miaka 10 alafu kumaru to irio tutaira indareke na kuya witaga ngetha na twetha twamiana na gavana arampa stu simbinge cia gutango ya guo ari askaro prison na thai ari kwa gavana na ndikanire na mwana mbogera nyumba na nye cibitari na mbigetie na tumete mwitha atambike cibitari ngetha gutamburu kugenda ndungama mauru yakwa ende ngumucogeria nkatho gavana no ntuba wendo bona na bro mbendete
Mwana uitwa Ndavinda ambapo asiarwa akiomba weta, lakini kwa bahati mbaya mulimu ya mwatire mauru arikutha aremani gwita na ngabana mutuma ethiritwa ai mucoroke na endera mutuma onere thine Ndavinda nio amwariria amenyana ate akari na mwirire na mauru ya lumire kwenda wikunjau na rwana ndo cibitari arantuma nda mwende cibitari na tu process inu yo weta cibitari na tariki 17 renge ndire tete kenda tamburu kwa mauru omba koroma na itana mauru yake ne Ndavinda na uri ngabana ni thine kwinge nio amwira ate kiraro ate kokoria kanyumba ka kwona u kate murango kanyumba kaikwekite niko Ndavinda arara rira ngabana wetu arikirie kumea mantu amwana u mwanka thaino kuona nyuma ao nyumba ni kubwethwa au kwena lori icio turamaiya na muthanga na kinya simiti ningubwira ibo bwa sana nonto boginya botuma mwitho ngubocogeria nkatho itana mbere Murungu no ugiria no wika imani bibia ninkuibwa sana acia ntirona kinya bigura biomwa ndiona na ngasi kinya kanyumba gagarara kuma Kandharu Mwiyo Gembe Central Peter Nicholas Chabare. Wendia na uguri ureteri ni Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Na murugamiri wa kiwanda kimayani kya Kiegwa ni bamenyete njere njeru na injia nende ya gukiria kiwanda kiwirio wendia na kinya uruti ngwebo ya riwa nkoloki ni bamenyete njere njeru chia kuthia mayani yao na kunende kugekira na goro miario ini watimbaru ni arimi ba kiwanda kiba kiwa utungiria bobo bweru bonekete kubaguna na njere nene kuma miankini au kanyuma nyuma ya urungamiri bweru kiwanda kya majani gya Kiegwa kiria kirigishone kya ubunge kya Igembe South nikionanitie gukura bonene na gitumi kimwe kiria gikonania book kuringana murungamiri Daniel Kanja ni mantu nejegie biashara. Wakati tuliingia 2021 Kiegwa tulikuwa number 28 out of 70 factories kwa KTDA. The following year ika improve tukakuja number 18 kwa KTDA factories 70. 2023 tuka improve ikakuwa number 10 out of the 70 factories. The following year tukakuwa number 8 out of the 70 factories. Then the current year we are still number 8 out of the 70 factories. That one is a great movement and a huge leap forward ambayo inaonyesha kwamba Kiegwa imeimprove kwa maneno ya quality. Ponto na bubombekene kumena arimi kwe wakanya kauge bwao dawatanite na rungamiri utongiri ne bomukaririgiti Baptista Muliki Kanyaru. Baritete ngo ndongi muno kere arimi ba Kiegwa factory na Igembe factory no tomeagera yare mbere batwe twethero twena directors beto batatu ritera ngo boya na directors baure batwika mechemanio betero batweterete polisi ekeya kora aremi otebinya bio batwararia mechemanio bibia polisi ya na bundoki na tutore aremi twakamata maija na tugeya twetayari guambu lakini tutagua burenge bwana Murike na management tongere tugwana kanja na Nora bautwira au tutirite kibiashara kutithugi mwe kwa mwaka yuto ara challenges enrolla mantu wetu no tubutu bwete quality boya atithuga kwa hivyo arimi beto kwithia bena wirigiro mantu wetu ya mwaka yu bonus kutithuga no atongeri betu batwira na ibu onto tugwa turi atongeri batwe ba ibanda tukuibwa sana no tugwa mbondi yetu kolomande tukoni bwa twete atumbrief nara tukinyete nara twetete. Wakati board iliingia mpya ya KTDA waliangalia mikakati gani wataweka ya kuimprove prices. Wakaweka kitu inaitwa reserve price ndio bei inuke juu. Na from 2021 kuna factories chai yao ilishindwa kuuza. Haikuwa inauza, inabaki, unaona imebaki mwezi moja, imebaki mwaka moja, imebaki miaka mbili as stocks. Fortunately and as evidence that our quality is good. Kiegwa Tea Factory, the stocks that we have at any one time inakuwaga ya miezi mbili peke yake. Any tea that is older than miezi mbili
already imeuza na imekuwa pesa. Dennis Mugendi, Weru TV, kiwandini kia majani kia Kiego, iwandini ya Kiego ya Ntobochio, Igembe South, County ya Meru. Wendia na uguri, ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Right, na nikumira kenda tukatha twegera gatanda kirende tuchetu nkatho na nchono ntuba kwithira watanirite na oni tukatha tugatanira ntukuingia rukinde tucheru the mona nde tucheru the that moneto mathithia au karemo rain kiremi and get of Phineas Imana. Eje ni Weru TV.